It's a 305 V8. Never owned a new car before. It's awfully fitting for a handsome devil rock star. I do know who you are. Well, that makes one of us. Hey, boss, can you do a mic check? How's that sound? Looks about right. Don't need to be perfect. I want it to feel like I'm in the room by myself. Yeah. Let's try one. Here's what I want you to understand. This is not about either one of us. This is not about the charts. This is about Bruce Springsteen. And these are the songs that he wants to work on right now. I saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. I'm gonna tell you a little story. When Bruce was little, he had a hole in the floor of his bedroom. Me and her for The floor that's supposed to be solid. You're supposed to be able to stand on. Bruce, he didn't have that. From the dead, like in the bread, Bruce is a repairman. with a sawed-off And what he's doing with this album on my way is he's repairing that hole in his floor. to the bed He's repairing that hole in himself. of Wyoming. I could And once he's done that, in my bed. he's gonna repair the entire world. Trying to find something real in all the noise. You always do. Jeg bliver nødt til at tage væk et stykke tid. Prøv at se den her nøgle. Den skal du spise. Nogle gange så skal man skal lidt færdig først. Inde på banegården, der er der en taske. Den taske, den henter du og graver ned i skoven op ved mors hus. Jeg er godt begravet et andet sted. Ej, det glemte jeg. Han hedder John nu. Hvorfor fanden vil du ikke have Manfred mere? Altså, du kan jo ikke bare komme hjem, når du har været væk så længe, og så tror du, at alt er det samme. Ja, John. Så er den dobbelt ved lænderen. Må du kraft. Med, hold kæft. Du ligner ham jo ikke engang. Du har ikke engang de rette briller på. Det er vi ved at spare op til. Stop det nu. Manfred, nu fortæller du, hvor den... Er han okay? Det er kun overfladiske skam. Man kan så ikke tage med hjem. Hvis du sniger 500 mand ned i lommen på mig, så kan du bare tage ham. Dissociativ identitetsforstyrrelse. Altså, man kan ikke bare vælge sit eget navn. Jeg kan ikke bare kalde mig selv for Werner Kæmpepik. Altså, det skal afspejle i virkeligheden. Du forstår slet ikke, hvordan det er der mig. Folk kan virkelig godt lide mig. Fordi du, John, du er sindssyg. Så skal du ikke lave bane med tosser. Det er faktisk et yderst validt psykiatrisk eksperiment. Skal du så spille for det rigtige publikum? Nej, vi kommer spela framför massa bävrar. Hvad er det, Anker leder efter ude i skoven? Når man har en hemmelighed, så sætter man en krone. Lothar, svara mig ärligt nu. Har jag inte ljust hår? Och är inte mina ögon blå? Jamen,